أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'd. Bilang pagtaat silang buwa kaguruhan te, demikian paite pag na Quran te sime inukuran atau tumpukan ko yung usbawaris di tahfidil Quran. Labi-labinin panghormat isab sime painte yene me kapopong tinayhante duk me pagkasakahan atau pagkasalihan tulen tumpukan yawainin na ganiya dapat mangupama iyan ni asal ginantain sabab nin subay kita bi magbahagi-bahagi atau akan magpaisip pinaisip si tengit agamate bi pege tu si ini peruntungan ten bisa jihad peruntungan nan si inin ye pakai doante kahapan kasanyangan dunia labi bang akhirat benanen bangasal bisa ti painte samyan kasabit nalaning gaahip wi sadia sa inumesiyehin bang ikiugay sadia sabab nin we bang ini ruugan ta hinang ginis baparapa para pagdunya pilmihan ni hadja kite sadia atau pilmi ni hadja kite den pakekes buadapun bang pasal pag-akhirat latag gay balijate, latag gay daawate na kau kite taksil atau kau kite kasusunan tawud sila o akhirat. Sabab din dapat kemeke we bakas na kite hatinin magtahunan minwe mintelu simi lahat Arab atau ngadji muan tahun agen bisan sila hatte 28 huruf alif ba huruful hija pinagbalik-balik minanahan ini rab tinasrif kinemon-kemon sampai tafsir sa agin-agin demikian nin hadis meke sagay tinilaw si kite o eme sayin ni tapangadjiten buadapun da ayat da kabtang amban me bulansang takalete atau katauhante tingit agama gaahip niya dapat banggi subay pinasampay atau pinasaplag sabda panghute sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya katinen bang upama painte samyaan in kita inin tu si dunya pinalahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala naga niya dapat subay pilmi ta esette duk subay pilmi kimmatan tewe kite hati tanggung jawab dumain hadja tanggung jawab si ine bang ine dumain hadja tanggung jawab painte si pamilyate atau si me pagkasite manusia labi-labinin pong tinente muslim sumagua mas labi ni hadje in tanggung jawab ten si me tengit panghati gay sumampay atau tengit painte samyaan pamaesib hinamanhaman atau pinahilpahil. Adapun inagamate inin inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala sidella painte samyaan si Allah subhanahu wa ta'ala mismo dalam Quran ni maha mulia sampai hatinin patuju si Nabi te pamhute sallallahu alaihi wasallam wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Banghat jahet dumain we kita inin manusia tabiaten magkalalupa kita inin asal mismo hadja aman alente sayen painte karya salinen janan ine pelu ubakas tapangadjite ine pelu ubakas hatinin katauhante sebab pegi kita manusia gahe pitunia dapat subay magpaisip pinaisip
menjadi me pungtina isi agama Islam. Kalau ne pain hadja kita bi me muslim, kita bi pain te samyan magparacaya magkahagat si Allah Subhanahu wa taala. Aman bidda kauman silahat te basilan bisan pe intag paluhan te intag tempat ini waktu masih lupain hatinin lai in pangatian ten sabab nen ilai me matatoy pungtina iten ilai lahat ten ilai panganakan kitehin bang tali te lahat te miaan andu kailu makaase bang mian tahina-hina we tiap-tiap amban kite la isilahat te miaan bang pasal painte tagapanghati hek kani tagapanghati bang pasal ema abakas makapangaji hek kani tagapangaji bang pasal painte magpasampay hek kani magpasampay bang pasal ini pelu ganta pasal pag-agama pamuohan mahadjana sini nelu tumpukan ini nelu painte samyan gidis bapara paganta pagtuhan agin hek kapainte yene mamasap lagin mamasampain sumagua gehi ente kita mian inu atau gehi ente kita mian ulali si kahalan lahat temiaan bang upama hadji basilan lu ubus kie garu kita bisa ngabut agin tengah milyun ya kanin etat te pamalangkewan te iye me ulang labi me 400.000 ini ente magulang si kitehin yu ne lu me doktor ten yu ne me lu pepain te samian me kaguruhan ten ne hatinen kaulamaan te maha mulia benanen pasal tabiat ten manusia magkasausa pasal tabiat te hatinen kari asalite ko ene tinaile magkalalupa ien ga nia lai hatinen ngontra si me bisaien asal matan si kita tahati te pakarajaan sumagua dakeo bang ente kita tilew te ginhaw baranten matu ulay kulang lupa tagapang hatim e painte me kamatato e hanten sumagua andu kailu asal hagit manamal pangengkem di agamahi agen yeru me bisa katauhan den patiha yeru me kinatauhan den me pamaliataan ten me taman wadduha sumagua masya Allah magkasinasa si abe ne buak katauhan no me buak kayu si seddepanin pinasan me usbamban silanganin makakan kemon abe ne buak painte samyan di buak kayu amban diautin pinasan amban dia tain duk makakan kemon ini nila igan tak kasuan di pagkasilasa ini nila igan tak pakahinangan di kahapan ini nila igan tak painte samyaan pataaluk si agama supaya hadjahatinin tadauhat wedein ka ase sin Allah Subhanahu wa ta'ala kulang petagapang hati yeru hadjamani asisiyehin kuhi rukge kuhi makajari rukge makajari sa tilew te ko ginhaw baranten si zaman te ko itu si waktu te ko itu yu ne lu me tagapang hatihin yu ne lu hatinin mamasap lagin sumagua janan isab hek kapainte dape kege magambuda maglema resawe painte mi ama awamin bisan mismo me atagapang hati masih magambuda maglema lesa magdiataan bisa maghatinin magatak inatak ga niya pagkasilasa ga kinimatan agamahin ga hatinin maksulin hangkan hati ngadji supaya pangandauhat iye kaase kalay kasilasa Allah Subhanahu wa ta'ala nabang upama say enta kahalan hinanten meke sa tagi este nga hatul we alahatte meke sa tagi este nga hatul we painte kaumante meke sa tagi este nga hatul we ngandaawahan we painte samyaan yeme siyeme dumain hatinin dambua agama bisan mismo painte alahatte usbawariste pagkasite hatinin upama tagapanghati agen
kita pe magtumbi-tumbiin, kita pe magyataan bisahin. Sababan luhatinen da kalima sabab dumiaan, si anu taga pangadji si Libya, si anu taga pangadji si Saudi, si anu samiaan, si anu magtaat bid'ah, si anu magmaulud. We ay bayin deho pinahadjeten, we begay deho bangia me magpuntara ien sinuluten, we be bangia ahatinen yeme tatap supaya tien pinahadjeten pangandakan Allah Ta'ala. Ye ien upama takitenu me asong mono pagkasine pegesun, me asong mono mapatay hatinen pagkasine ye ien supaya din luhanin. Dumay isat pinain magpupyahin bid'ah, magtasbihin bid'ah, pinain magmaulurin sa inin samihaan. Dareho papahadjete bi yereho bang upama takitenu kung tiyeng muslim makajari hatinen pa isibamnu kaam tunggal-tunggal dane subay badsyatun dane subay hatinen dahane subay pahadjehon si ien si mahadjana dukha jage paupalik manusiain. Bang upama takitenu magibadat andu kailu hinangon bang keu hatinen bakas makapangadji dan tahun 2 tahun bu pagpayamno me pagkasakahan me kawuruhanin yu selu hatinen tahu buan tahun buga si me atak inatak bu me siye saka si pagkaumol saka si me pagkailmu dane be bisahante dane be painte subay bebote mag-isun-isun bang kita magfatwa si mahadjana subay reho palabete banse tumawa inte binisasain atau gai pege bang upama in kita le mamasapadley we janan hati makapagpaupalik mahadjana ambat ni reho bisan geta pasapag pege we hangkan ni kita masaplag supaya magdambua mahadjanain supaya ngahagit agamahin bang upama janan tahinang fitna janan magtumbi-tumbi janan lengog hatinen geta hati mahadjana bang ine pinasaplag bang ine binisanun na subay patengan no pahap subay hatine din ka ulay bistalo pahap pege we in kite yeru hadja si kitehin masampay masaplag kahagad ni mahadjana indukai ga niya la isikao dumay isab sa inin paino sa inin takalekon sa inin samyaan we paino paymantebi bang upama say en kahalanin hangkan ni ko pinain ulay me matatto etembi mag kasilasa kurang luguru me matatto me kapapu anten bi andu kailu agen gei hatinen ne ga niya pinagdambuan mo desatruin sumagwa kita ko itu hadje manamal ye ien maksalain bisan pekite intag ngadji bisan pekite graduate ang bandem kaaba bang upama gay pandugahante painte samyan kahalan mahadjanain bukite ngalubak gabidda bukite hatinen ngatak gabidda dumain mahadjanain pakale janan siya illa hangkan ni pain Rasul sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunafiru hatinen mamura ka anta ka masipit mahuni demikian ngaka kaam si mahapin dukda kaam makitalew na bang janan me mahadjanain gay ni pakale si kao pege mengata hadja sa tao tatahinang nun ajanan ni gay hatinen pakale si kao pege pil mi hadja kyo malengog ini inakahin ini ubus kaam painte me makapasaplagin magdiataan gay pagdatan bieme upama me niya doktor te gay me pagdatan bi upama me elantyo me pangadili ng bankite me pagkasakan si me ilmu paymanon be me siye me puan tahon ni di silahat Arab sa atek kasi lahat jambuak pa inta direksyon din pagpi kita pian tahun do kita upama si Libya pian tahun di kita si Syria pian tahun do kita si Egypt tek kala si lahat agay natak tek kala si lahat me tabligyo pian bangwene usayo me mujahidin yu bangwene gana siya ien duk tarabahule sumakuha pahapte wisab bang kita bayak nga nasihatan mahadjana ganta pangka si pakale andu kailu bote magbisa bote magmiting-miting bote magdambua kaisunan dumay ni sab hatinen bang ne tiyo takit pege makabasa ni kyo idambua kitab dang ke paklam babune kyo pi hatinen ngoleho gabid dabune kyo pige agen takole pinagapus agen nilarak mimbari nuen agen nilarak hatinen station nuen pamisa-misahan na dumay ili hangkan ni pain Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli sebab pain Allah subhanahu wa ta'ala asi Allah ta'ala si kau linta lahum palunuk kau sisie pasulut-sulut kau sisie hantap kau sisie hatul kau sisie walau kunta faddan ghalidhal qalb
bangkeu pain Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam tuas pangaddatanun pangkal bang misa gay ara-araanu gay bista-bistanu gay hina-hinaanu luar hadjangata upamanin mesayen lampat dumin haulika kania-kania kat halaan amban kataributnu kania-kania lahi gana pakali pangaji nu gana pakali ilmu nasayen ni mau matag si kita kuituhin ga kita ngeddo sintuan magpain hadja kita painte inin tali ka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini panandakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dinak Allah taala sumagua labean ga tumawa gay kita makajari bang upama kita masaplag hangkan ni kita masaplag supaya hatinen in kita lay maka buo manusia si painte samian yene mahajana tuju agama Allah subhanahu wa ta'ala sabinna na ien penke hatinen tumawa damikian bang upama inka ulay medbek si agama bisan pe inen ne hatinen bebdegan nu payamanun dahu dai sa muktu ke kole hokanun pinain sa inin matumawain pinain sa inin tapangaji kun pinain sa inin andu kailu pielam baru be kitab tabasaten di si Imam Malik di si Imam Ahmad payamanun be pangsa ingi panulut manusiain Imam Syafi'i si waktune si Irak sadi agen madhab nen yene fatwanen si me mahajana si me painte samian yene katalibut nen si waktune la si lahat Irak si Baghdad pagtaawut heplat Egypt Misir pinda na isabene bakas fatwane si me mahajanain pinda na isabyeme bekas bisanin agen-agen maharamin tahinang halal agen-agen mubahin tahinang makru wee sabab pinandogahan we ni yeme kahalan mahajanain pinayaman we ni yeta abul akal mahajanain pinayaman we bang ingge mo hatinen magtipuk mahajanain nagyay kyo makazali tek kalu ngoleho hangkan itabisaku saien pagi takale kue silahat de basilan andu kailu diki basilan miaan be buhekkan ya agam buhekkan ya mamasap lagi bukannya kania mapisi iyehin bu hatinen ngoleho gay bisan payaman de bang ine gay ke makalarak makasensong pikilan mahajana bugay de katauhan de bang ine tinuhut den nanaan si inin hangkan hit kita disubay papateng aku le dumain ko misawe saien we tao ko dumain ko misa sa dukha sa katauhan tebi pege bang parinte si hatinin kita makas kue de kita ustil magches miaan kue aku mismo ginhawaran ko le bang si pagchesan katauhan no ye mo usaan magpuntarale dambua opponents ne katauhan no bang ine makumatumawarok manggay painu sala pinain samian check pinain samian sa bang kyo idealem ne lu ne ko may dahil akule tao hadja kumisa sa agi paong hinang nesa na sayin makasalain hangkan hepitu hangkan si akule lumayan hangkan ni ko tasabut ko kan sini lay ni kutumaha manamal ko hadja pagpaisip hantang pagpaisip hangkan pain ko hantang pagpaisip pegge tuo si itu kemon kita magkalalupa bang upama ko kita bi data stage dang buli bahang atau dang buat waktu buku pi ngatak buku misam ono tun di ku bautan di ku amban barwai di ku amban bisan agen-agen nang mendeta mimbar PGWE sayen bang kyo magpaisip sayen supaya hadjah katauhan aahin we hati ile taga kamali bisan pe ini taga pangaji bisan pe ini taga pangaji teh hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ibn adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun hatinen kemon kita magkamali sumagua sa papa magkamali ene tahala semban pagkamali de inadmit we dewe sile magkamali atawa inamin we dewe sile hatinen dia de kamali ubus tahala si ien pamaesse paite samian sime yene upama niha me kapupong tinahin magpasaplag sumpayan hadjage paite samian magkalaulan duduk gay nambahin magkalalui mo ime mahadja na mapakalihin si kadue painte samian kabayaan ko pamaisip silahat ti basilan kue nakasambatle kite damikian yan makapangadji kite upamanin tagapangadji kite upamanin masaplag kite damikian pandugahan ti sob kahlanin si me tenge dupama me sila hatte basag manamal hatinen in pangatubang sakruin basag kita manamal
sumagua payamante. Upama in kita lay bang kita ngatubang duk satru pahapte yakinten pahapte yakten. Bang upama in kita lay ngatubang kita duk satru pagpayamte hatinen labianin ko ene magkidnap na subay kita patala we kita subay patala pegi Rasul sallallahu alaihi wasallam ga iya bakas ngidnap. Pegi bang kita magkidnap dumain ni kita hangkan ni pain Allah subhanahu wa ta'ala hatinen tu si itu ye parman manujuki si mea magjajihad atau mea magatubang buksatru maksud durap buah maksud gaknya pasal gaknya sedih litakuna kalimatullah yang ulia hatinen supaya hatinen para angkat in agamatin nabang upama keu magjihad upama keu hatinen ngatubang janan hadja jaujana mahajanain janan hadja halubilu mahajanain janan hadja hiru masuk manusiain na kue ikian gehum itu mawa upamanen kue me ansini sila hak tipu-tipu niya painte me magtabu busab niya ang strapping ngambus tu sirang kepak bisan pe hatinen akal sine gega ini alay alen magjihad bang say maksud nun pegwe payamanun painta samian maslaha amma si agama bang ke upama say en hinangun duman ke makasulut maka halubilu ke ruman ke makahatun makalarak ke payamanun ge hikmatnya na si inin hang kanep suit in bisan me mismo tu si labian itu subay pahapte mamayamiyahin mamandangan yahin ini upamanen Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpihat ja magbono ga bakas magbono di alim Madinah pegi hinalian ni sibilyanin ga bakas magbono di alim paluhan me Madinah silahat ni Madinah gazwatu Khandaq gazwatu Uhud gazwatu Badar gazwatu Ahzab kemon ien bono si kataliwut Madinah luasan Madinah pegi hinalian me sibilyanin nah daga kita ku itu bang na kita maka kita me sundalo mengalumengan bisan agen di alim tahu papatay ite ien ge itu mawa pegi makahiyu makahalubilu dumay ni pangangkat no agama Allah Ta'ala pangandekdes no agama Allah Ta'ala dumay ni hatinin inka ulay nga mangahinang kiyo kasanyangan si agama mangahinang kiyo kalarakan agama dumay ni inka ulay inuku agama maniya tao pe mangandes me iyay mangandekdes iyay hangkan subay kitutusi itu papating bang upama kiyo inasek dem lahat no na asal tantunen ga niya lai dapat inka subay kiyo nganggapi sumagua abe sa painte me lume pagtabuan kahit kahan sibilyan kahit kahan mahadjana buke ulu meddang sundalo kelu hatinen mapatay sundalo di si parara sambatan makanakuituhin wey bang upama inka ulay say en hinang nun na di bisan pe kayo magpain no kami magjihad kayo mag-claim say magjihad hangkan ni pain Rasul sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silah palaysa minna sine magbuo painte samian sanjata dito si kami kan ta makamula kami darumain kamban kami hatinen bang upama in ka ule janan hadja maka hatinen maka halubilu muslim pain Rasul sallallahu alaihi wasallam al muslimu man saliman muslimuna min yadihi wa lisani ang ye pain muslim sabenalin atau muslimin sine sanyang we ne me muslim sinduehin me pong tiniine muslimin si sabab bisani sabab tanganne na abe upama isab sabab hadja tangan no pie hau hiul pie daw dugtul pie winsana pie hadja hatinen magkahalubilu me mahadjana sabab hinangnu damikian behenu sabiaan nahaan si inin hekkan itu si itu pamintangan bangkit tebaya mayam agamate andu kailuninged bekiti si Mesia dehelu bangbe bakas tainang de me sahabat duk me tabi induk me siya Rasul sallallahu alaihi wasallam yebe en sub hininanten bega ne be bakas tahinang de ran be kita sube mo pain ini sunnat ini makasari ini ge makasari hangkan hep sube kita pakale duk sube kita mandoga duk sube bangnia lai ganta pakai ante pangajian sube hatinen ien mapatut tinuhutin duk sube ien pinhajeten ien kineng kemanten hangkan ne pain Rasul sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati al-qabidu fihi ala dinihi al-qabidi ala jamar sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tekkain waktuhin si umatku zaman si umatku ye pain ni mangengkeman agamanen kue mangengkeman balebut nian pgwe da pgge mekge talibane we ni ane pitna bisan agen gana pitna mumura talibane kana ku itu hekka kaumpenan hekka pain kesamian lepas we pitna hekka puri-puri hadja keu inurungan dalamba due lamba pikit
gaddung miaan lepas ni indam nun gaan ni katauhan nu ihati iyan pakalajanan pakanalkaan kau ihati iyan pakapitnahan kau janan takuntaranos bawaris nun kuito sila hatte song ni sab tek ka in eleksyonin song ni sab magbono binono painte magdawang sahin maglambu agamahin magpaupong tinaihin sabab eleksyon pitna buandang nakitay nakahan na meke sa agay tamura takalibate agamatin sabab sayin bisan hadja iwe painte gani asabab gani ine mura hati talibate nahangkan subay kita yung papateng subay kita yung hatinen paanip subay kita palintub sabab agamate inin bain Rasul sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu kana so bain Rasul sallallahu alaihi wasallam tekay agama inin atau anak na agama Islamin tantu landu makahinuinu landu makhansul-hansul landu hatinen makaluy-luy duksong duwe balik painte samyan ko panagnanen landu makahinuinu landu makahatinen makhansul-hansul kahalanen makaluy na fatuwa lil ghuraba landu isad painte samyan hadje tumbas hadje painte samyan reward si mia ngengkem sampuna si agama Islam si mia hatinen mag-agama begande ko pangahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sahabat ne mahu kamapan labi-labinen kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.